Ubak bencengan NSM MLA Berim Kamau Sinram bat mentau MDC mau khar penthor umkra uwe ni kinong yalam kaseng Kongres ha kejela ulapen pau kejing kermen bat kejing shingan ba kaseng jong u kan penlingwa bat pin ang ye ki babon ha ke election arajar arpulai. Uni orang ba ula keren da kabashai bagi constituency ki ban pin kendit benrio kilong ka nongson mau kerwat melim bat penthor umkra. Ubak pencengan ulo ongru baka kongres kadang bun ba ki nong krisyan ki bas kem jing mutriang banne hakani keseng haki hajar tli kishnong jangka Meghalaya bat hari India. Uni orang ba uklem keren AA Shepang ka Mausen Ram constituency ka ba ulami khamat kumu Emily na keseng kongres. Yo hat. Tela ki candidate ki long well prepared. Kila perintah bah ngathai ki babun sayo shop. Namangan shu IV small example. Kum nanong stoin. Kanitna dikila. Ngathai bini banjir beringa. Namograt kanitna dikila. Namlem beautiful white. Ngathai penthoro pinya menjula kan jila kanitna. Manu bocor pada pimpong. Tadang apa kasyong haji kanitna. Hoi ha bapau sebar le asira banlong ba ka ikenja. Tenggara lagi kandidat berkinong tray jongki kandidat bagi parti unit hagi senong hagi dong ki klan katakan di bawah nomor berapa bah berbeda ek assessment haga election bun tentang yang utu bolong saya pun ujok bisa jadi kata ada utu kan pun ujok dengan saya still we are very inang german bah nginjok duplicit but haga sorkar sendok bandon government ngatrai indon tu